Karlo želi biti policajac, Marija glumica. Zajedno će prevladati sve prepreke na koje naiđu, ali na tom putu trebaju i našu pomoć. Djeca s teškoćama u razvoju zajedno s redovitim učenicima dobila su pravu malu vježbaonicu u kojoj će putem programa Brain Gym trenirati svoje moždane vijuge. Ova donacija pomogla nam je u opremanju kabineta za provođenje Brain Gym programa, jedinstvenog ovakve vrste u Hrvatskoj. Jako nam je drago što smo se uključili u taj projekt Brain Gym jer pomaže djeci sa poteškoćama u razvoju. I druga djeca trebaju vašu pomoć. Nazovite 060 9007 i pomozite. Samo jedan poziv može promijeniti nečiji život.